Tharava khat November ni khat Pentecost har tharna mi zinga pathianin tirko te kutin chin chian le thil maktam tak ati thin anni ho chu an zain ril mun khatin Solomon na hulhlia pa chuan in khom thina tirko te bunga chang som pani Christian a ko hran kha siam that van en a ti en Emmanuel ro puina nei tu siam aro mana Christian tin te chu tharau lama en na le muan na hualvel om tir tumboka ma ni sira nola thinlunga tharau thiang lim na tho theina tura mun kiana pathian hena nun in hlan te nun in thilati theizia hian chinlem anei lo Pentecost nia tharau sur tir na khan engra nge achuale chandam tu thole chanchin lom om chu mi hring chen na khovel kil top thlenga puan anita a zirtir thinlung chu thil tha ti chak na a khat liam thuk tak le ngong thui tak neya ti chak ni in chu chuan kol kil thlenga thu hretua tang turin phurna anei tira kero chuan kan nalpai chu Krista cross lo chu ka chuan lo tur je mai chu chumi zara chuan khovel hikatan khen bein omta ki po khovel tan khen bein ko mani galatia bungruk chang sompali isu a om thu tak chu ani nang taka an puan chu taka chuan thu cha thil ti thein chuan thinlung te ne a mun ti na tanga mi piang thar ten ko hran an ron bel chu mu anita a nung to ten lo piang thara tuikep lunglu tak chu zongin misual ten Christian te an ron zoma chanchin thado dal tura mei ko atang te chu anar kai tu te an tang ta zoka mi chak lo te po Davida ang anni anga Davida chung te chu lalpa van tir ko ang anni ang ti hril lok na chu alo thleng fam kim ta Christian tinina unaw pa a chunglam mangai na le ngil nei na ang chu an mu a thil tuipui pakhat nein chu chuan thupui dang zong te chu a hlia vek zoka ringtu te thil tumber chu Krista nung chang ang puta alal ram zo zel na narim taka tho ani zirti te in lung rual thap china an zinga din mun sang ber chantuma in chu na omlo nuwa chia tharau kha sur tirani ti kha chin che ila in lung rual tlang anni in lung rual lo na zong da bo veka tharau pek anni nuwa ante somani puan chu angai rengani